Okay, soalan 5, SPM 2021 paper 2. Buktikan, it's about trigonometry lah, bab trigonometry form 5. Buktikan bahawa 2 cos cos 2A sin cos 2A sama dengan 1 tambah cos 2A. Okay, it's either this one the left hand side and this one is the right hand side, right? Okay, yang sama tengah tu kira tengah-tengah lah. Okay, either you can take a left and prove it as a right, or you take the right and prove it as a left. Okay, either way. You can do it either way. So dalam kes ini cikgu rasa macam nak ambil yang left hand side, so which is 2 cotangent square A sin square A. Nak dapatkan, jadikan dia 1 tambah cos 2A. Okay, how do we do this? Okay, so soalan ni kamu kena tengok rumus. Okay, tengok rumus kat depan, all about the trigonometry. So bila cikgu tengok yang akhir sekali cikgu dapat cos 2A. Mesti dapat cos 2A. So when I look at the rumus, I got sense could be I need to use this cos 2A equals to 2 cos square A minus 1. Okay. So in order to get this cos 2A, I need cos square A. So bila cikgu tengok sini, dia ada cotangent square A and then sin square. So when think about it, why not I change this cot into sin and cos? Because here I'm getting cos. Here also get cos. Jadi nak jadikan cos, I remember this. Okay. Sorry. Yang sin cos tangent kan ada kaitan. Okay. So saya tak comel. Okay. So the meaning to say if a sin theta is equals to tangent and tangent theta times cos theta. Okay. So now what we want is tangent. It's about tangent. So tangent theta equals to sin theta over cos theta. Okay, but then sini cotangent. Kalau cotangent kan 1 over tangent theta kan. So ini pun upside down lah. So that means cotangent is equals to cos over sin lah. Okay. So cotangent kan 1 over tangent. Jadi kalau cotangent, so this one upside down. So cos theta over sin theta. Okay. So that's what I'm going to do here now. 2. So cotangent square. The square tu jangan lupa lah. So cos square A over sin square A sin square A. So now these two can cancel off. So I'll getting 2 cos square A. Alright. And then nampak tak link dia sekarang? Ini 2 cos 2A, ini pun 2 cos 2A. So yang tolak satu pindah jadi tambah 1. So 1 plus cos 2A sama dengan 2 cos 2A lah. Okay, so it equals to 1 plus cos 2A yang mana kita dah tunjukkan, dah buktikan. Ia adalah 1 tambah cos 2A. Okay. Alright. And then yang number 2, seterusnya selesaikan persamaan inilah. Okay, selesaikan persamaan. Dia minta seterusnya. That means we have to use the one we got it here lah. Alright, so how do we solve this? Cot cos 2A. Okay. Which is, you can make, cot cos 2A ni, sin cos 2A sama kan? Sekejap mana cukup padam dulu. Okay, now you can see yang ini sama dengan yang ini. Betul? Exactly the same. So, boleh ganti dengan 1 tambah cos 2A. So, dia akan jadi 1 tambah cos 2A sama dengan 1/2. Okay? So, that's what we can, sebab dia minta seterusnya. So, kita use that concept dan, kita guna apa yang kita dapat dekat 1 lah. Alright, so next what we can solve cos 2A sama dengan 1 pindah jadi negatif 1/2. Okay. So now it's a cos. Kalau cos and then it's a negative. All science teacher crazy, right? So yang negatif dia kat mana? Cos negatif dia dekat sukun kedua.
dan sukuan yang ketiga. So, the reference angle will be here. Here and here. Okay. So, kita tekan calculator cos inverse 1/2. Okay, jangan tak payah ambil negatif lagi. Because negative is to show where you are, where the angle will be. Okay. So, tekan calculator cos inverse 1/2. Okay, cikgu nak tekan sekejap. Alright, so when you tekan, you should get 60 degree lah. Okay, you will get 60 degree. So the reference angle is 60 degree, 60 degree. Jadi, yang 2A ni adalah, so bila kita ambil dia punya sudut, start from 0 here. Okay, start from 0, which is from here to here. Jadi, jawapan dia ada 120 darjah. And then sukuan ketiga dari sini sampai sini. Here kan 180. So plus another 60. So 240 degree. Okay. So jangan berhenti kat situ. Kan dia 2A. Okay. Sebab sudut yang dia nak tu 0 to 2 pi. Okay. 2 pi maksudnya 360, right? Okay. 360. So sebab oleh kerana dia 2A, maksudnya dia boleh jadi dua pusingan. So tambah 360 lagi. Under 20, right? Dalam pusingan pertama. So, bila dah dapat pusingan kedua, tambah 360. So, 120 plus 360, okay, you will get 480 lah. Okay, same goes for here. 240 tambah lagi 360, dapat 600 degree. Okay, and then kita nak A. So, kalau nak A, bahagi 2 kan? So, everything here, each and every angle here, bahagi dengan 2. So, bila bagi 2 dapat 60 darjah, 120, 240, and 300. And then now you can see, right, all these below 2 pi ataupun below 360 degree. Okay, tapi ini bukan jawapan akhir sebab apa? Soalan dia nak dalam sebutan pi. So you have to convert. So A equals to convert, juga harap tak ada masalah lah. So convert to radian. So pi over 3. 2 pi over 3, 4 pi over 3, and then 5 pi over 3. Itu jawapan dia lah. Okay. So, kalau tak pandai nak tukar pergi radian, boleh komen ke bawah lah. Alright. Yang B, lakar graf Y equals to this thing. Alright. Untuk 0, A, 2 pi. Once again, dia nak dalam sebutan pi. Tak ada masalah, kita buat sahaja dalam degree. Okay. And then, but then, at the end, you have to change to radian to get in the pi. Okay. Alright, so cikgu padam dulu. This looks messy here. So kalau nak lukis graf dia, okay, kalau nak senang, bagus guna kaedah jadual. Buat jadual dia dululah. Alright. So you better do the jadual. So untuk buat jadual, you need interval. So cikgu, X, Y. Of course, we start from 0. Okay, and then yang hujung dia nak sampai 2 pi kan? Hujung dia sampai 2 pi. Okay. Tapi kamu tahu, better we use as a degree first lah. 360 degree lah. So 0, of course 0 degree. Okay. Now, interval. Interval dia maksudnya, next ni kamu nak ambil berapa? Itu interval yang maksudkan. Maksudnya sini ke sini, kamu ambil berapa? So interval dia mestilah seragam. Okay. So interval tu, macam mana nak dapat? Cari tempoh dulu. Period. So the period is 360 degree divided by B. Okay. B is here. This is B. Yang sebelah dengan cos tu B. Okay, that's B lah. For example, Y equals to A cos B theta plus C. Ini kalau ABC dalam trigo lah. So B will be here. Okay. So the B is here. So 360, the B is 3 over 2. So 3 over 2. So you will get 240 lah. Okay. Apa maksud tempoh? Tempoh ni maksudnya dia akan dapat one circle. One circle in 240 degree. Okay. Maksudnya ini contoh cos lah. Y equals to cos 3 over 2 theta. Okay, for example. Sekarang 3 over 2 theta, right? So the tempo 240. Maksud dia yang standard graph for cos macam ni kan. So yang ini 240. Kamu dah akan dapat satu circle dalam 240. Itu maksud
tempo lah. Okay. Now interval. How to get interval? Okay, interval. How to get interval? Sekarang kamu dah tahu 240 dapat satu circle. So take the one circle punya tempo 240. Just divide it by 4. Why divided by 4? Kan kita selalu pecahkan pada 4 quadrant, right? So that's why we need to divide it by 4. So which is you get 60 degree. So the interval is 60. So just put 60. Then next is 120, 180. Okay. And then 240, 300. And then here will be 360 lah. Okay, 360. Okay. So now, next what you need to do, gantikan dalam persamaan. Y equals to 1 plus 3 cos 3 over 2A. Okay. Sekarang yang, here supposed to be A lah. Sebab dia guna A kan. Supposed to be A ya. Okay, write down A then lah. Jangan letak X. Sebab dalam ikut soalan lah. Sebab A itu pun, dia guna A kan. Is not using X. So dia guna A, so ganti A lah. Better. Right, so now, macam mana anda dapatkan nilai Y? Kan nilai X kita dah ganti. Ini semua ni nilai X. Kita dah ganti nilai X dia. Okay, here. This is the nilai bagi X. Semua ni. Okay, itu nilai bagi X. So, nak dapatkan nilai Y, ganti dalam persamaan. 3 cos 3 per 2. So, now the A is 0 lah. Ganti 0. And then you just calculate. Okay, cikgu calculate, cikgu dapat 4. So, nilai kat sini adalah 4. Okay. Do the same thing for 60 degree. Sekarang A tu ganti 60 darjah. Just calculate only lah. So, cikgu dapat 1. And then for 120, I get 4, 1, 4, 1, 4 for 360 lah. Okay. Once again, kalau kamu tengok sini, dia nak dalam radian because 0 to 2 pi. So, anyhow, you have to draw it in radian. Sebab soalan nak dalam radian. So, what do you do? Yang 60, 0 is tetap 0 lah. So, 60 tu kamu tukar pergi radian, which is pi over 3. So, it's 2 pi over 3. Okay, tukar pergi radian lah. Pi. And then 4 pi over 3. 5 pi over 3. And then 2 pi. Okay, 2 pi. So, draw, of course, guna pembaris. This one for A, this one for Y. Kalau Y paling tinggi dia 4. And then 1. Of course, don't forget to write the 0 lah. Okay, so next plot. Okay, plot the X first. Yang ni pi over 3, 2 pi over 3. Okay, and then pi, pastikan dia seragam lah. 4 pi over 3. Seragam maksud cikgu, kalau sini kamu ambil 1 cm, dan sini pun ambil 1 cm. Kalau ambil 2 cm, 2 cm lah. Okay, pastikan dia kemas lah. Cikgu nak cepat, nak laju, so cikgu tak guna pembaris pun tak guna. So, but then when you draw, make sure you use the pembaris semua lah. Pastikan kemas. Okay. Pi to pi, pi, 4 pi over 3, 5 pi over 3, and then 2 pi. Okay. So, all go together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Okay, and then plot. Kalau kosong, dia 4. Okay, plot lah. Pi over 3 is 1. 2 pi over 3 is 4. Okay, plot lah masing-masing. Pi is 1. 4 pi over 3 is 4 over here. And then 5 pi is 1 over here. And then 2 pi is 4. Okay. Okay, done. So, kita lukis dia punya, after plot, you just sambung lah setiap titik-titik itu. Okay. So, connect it. Make sure kemas lah kamu connect. Macam ni. Okay, make sure kemas. Okay, dan cantik. Okay, done. Your this sketch.